Kako smo, Tjaša? Ja, lej, blatno. Sam zdravje, a? Ja, sam zdravje, to zdaj potegnilo vse toksine ven in boš videl, kakšna koža bo pa lepa. Top, top. Dajmo, Tomaž. Na glavo? Ne, pazi, kadar si. Kar previdno stop noter, da ne boš padel. Ljudje sploh vejo, kaj je tole. Ja, ne, zdaj se moraš pa kar... Feeling je pa hud. Ja, zdaj se moraš pa kar ulešt. Kaj je to gostu? Ful, ja. Kaj je to gostu? Se bojo lase rasle. Ja, seveda. Kako zgledam, Tjaša? Neprepoznaven. Neprepoznaven. Dragi prijatelji, evo, midva so spet na izletu, na enem zanimivem kraju, ampak ne bova povedala kje.